Assalamu alaikum. Iwanru ikao mplikao video ino na wao ikao wajujo wa iplikie harma makati ya jao yayo tosana salamu deni mbeleshe oni na kakula mahala mjiparao remwambie ni uka waminyirongo bano wanyumunjuao na wanyukamsi kamsi njua be ritunda mbeluho msojua namna ya jeje au rongoe mana nini makalmani rujia rongoa bano rijobenzelea wa Komor hao jimlifu wao haswa tanu mwalima shababi ikao ngiro warongo zao na uhadisi na wao hadaniri jue yauka hawayuvumao harmansi yatu ino hawaya siasa ikao ngeremao irenge banza harmaya insi yatu ya Komori ino nge wajibu imashababi wa Komoro hao jimlifu hao nge wajibu imashababi ya mwali surtout dertara hadis na wao wano rirenge funvu rirenge banza ajao harmazi ngozino rikama konyo moja arekena decision ikao ijotongesa ishiswa shatu shino shisibonelo na maswa yabaki au ijotongesa ishiswa shatu shino shike miongoni mwa ezisiwa ikao zisabilao zilwa makungumanyo la insi ya Komor wabo leo tijawano haujamwambi yaneo kama ngiri mashababi ikao wa mwali rele conscient hashiri na zinongo ikao zijiruha mwansino ribenze rimone seni zipenzato wala zifikiri rieleshe mashababi ya mwali rohambia ukane kakarare nga funvu harmazi nongo zino siasa ino vumao ino imwali lejo perde na wasikari nao banafasi iwatangulia wangamiza shitwa shatu chino bila rakarana bali haizo watukufu i mouvement des jeunes conscients ya mwali waniru mubano leo ni jenrongozi au ni hadisi na wanyatu mashababi ya mwali hawami wahambia ya uka shiswa shino ngeshina wanadamu mawade zisi wazabaki shiswa mwana nya shamzuani na shiswa mwana nya ngazija kaina ukiri rikena sharia shirumile nusu wa shirumilesho yo kaikiri harmansi basi hawaya siasa ivumao harmaisi insi yatu ino basa ino ribenze wasi mashababi ya mwali rangefungu rionese namna ino rionese amba handani karstayar ujiri voti harmaishi suwasha mwali wasi mashababi ngerongwa hauzuri karstayari ivudiri voti harmashi suwasha mwali izinoza kabili bano ngerdeklareo mashababi ya mwali ukakarsa votezo zijiri mwali bano ngezinar zirezo zatu rahakar na ujua raketi bano dongo zinanua moja berko jao expose rabo handani ezinongo zino roneso tukivwa tulio harmazi inongo zino nekanger na za umwambiani beluho lawana na zirezo za turcho zirongoa bebanda jo para mashababi mwali haujimlifu pia bebanda raha kabla raha ikao ngeri washash leo kungumanyo lino rihadisi umoja rifikiria umwali ngeri mwambia leo kakasta yar na wasingeri ngeri meao ripare mashababi ya miji ya mwali pia
rifanye block isukuikao wanduanu wa hensi amango wajao fanye izivoti zino isuku yao rifanye block harimo miji yatu karna ushinda isila na serikali ikao kwa sidunga sharia ngofanyana kule zwa tsahao sharia de shoshao washonao sharia de shoshao wasfikiriu sharia de shoshao walio na shoma maslaha karna ushindala kashirusha na serikali yo be ngertayar ya wasi uyeleza wanyatu mashababi na kakula ajo kubali rifanye block haramo miji yatu buzirivoti wano rika na sharia ikaushkur hende santino ngeri juo ya uka harma muda mshashivano shereke zo nyuma na baadhi za wangu alafu karna juar laumu marde wasalia walaumu wanyatu wangazija basi be sharia shino shterwa hasonsi mana shterwa na umwali shiterwa na ngazija shiterwa na njuani karna juar laumu wangazija tu basi mana nikagreshelea onro suku sharia shino shkoja shitolwe hanguvu mana kashavere hamanzia za kihalali sharia shino nikagreju ngreshelea onro i vice president wa njuani aka wakati huu na vice president wa mwali aka wakati huu somahani wangazija aka wakati huu eska wakubali zinongo zino kawazikubali wande mbeli kula mru arenge atawane zahi mana kwa style na zino kwa kata na zinongo zino be vice president watu aka wakati huu wa shimwali akubali abaki na zinongo zino akubali sharia shigauzi ndramo sheria babu ima gouverneur iwanzuani ngejoba na liu ya magubani mana kako tsazi nongozino wangazija yo atawa mana kako tsazi nongozino be watu wa mwali akubali abaki a changer sharia shino ahibuze intérêt personnel zahe rana wa mwali wakamvoto umhetsi wao wawasi handaringe rijoso nongozino sila umwangazija tu risila umwangazija mangotsa warume tu bewa mwali baadhi ya mapolitisia mwali mana tipia wakiri zinongozino changewe wabu waelewa amba wao imwali kesi prioritari zahao binafsi dezilio prioritaire wabu karna ujua zinongozino ritiezo wanyatu wangazija rijilishe waso mwali wasinge rijomba wasdekina wanyatu ukao watangulia waringafumba mazinongozino ata zinongozino isiko wasulibana lora jera loma mbalbala na tambu za maisha zilionti juwana nirege hamuhambia ya kama mengoni mazinongo nazifikiri rijomea na kakula mru akubaliu au aminiu ambaye nge defende i haki ya wana mwali yaishi sosha mwali imru ikawati avele ha candidature ya rijome ya retire candidature ya ngirongole ma gouverneur rijome ya mashababi kula mru aminiu ama nge defende de haki ya mwali nge defende shi sosha mwali rijome ya retire candidature ya mana handani zi candidature za ma gouverneur zo kasna tana mana on kosam autonomie ya haki ya kweli i gouverneur ajuka wabo yongelo anwe ahabile fanya jo afanye bekasa tana ngojo fanya wabo neka sharia de shino wabongeri meao neka kweli wana mwali mlio mabelas candidature zanyu ngom aminiwa mango mtamu defendre haki ya mwali ngom aminiwa amango mtamu defendre jisi washa mwali namba 13 candidature zanyu njeri pale mashababi rilio conscient rike mmoja afanye bloku votezino sijiria mwashosha mwali kararongo alitushitari zim imasoya baki bengo rongode mwashosha mwali votezino sijiri kinyume ya hizo ne kambaki wabongeri longo mtio shime izinongo zino kinyume ya hizo ne kambaki na candidature zanyu
ngerelewa mangu mmoja na wangu ikao watsahau wafisidisha nchi yenu na wale wangu kwa sumunga sharia bongo wafanye zozo wana maslaha izo ilikuwa samani mwabieni imakandida ikao mwabeleha izi mtsahau mke maguvernor ama shamwali ama isharia shino rege rahadisi na watu angazija wala mrongorongo wano kasede ya mru mana tide Malaysia tu karserongo zamru nai wala tide Malaysia tu bengere hadisu na watu angazija zinongo na zirongo banti hambiazo wa mwali abasano wabo yauka mengoli mwando wabenya sharia shino watunga wano leo dekina wa mwali wakabu moja zinongo hizo wakoti wakadda wandu wabo wa mwali wakabao basi ngerenge uzao karsirongo uzao wangazija mwelondro karsirongo uzao wangazija ngerongo uzao de bandi ya mapolitisien banda rongo nongo za siasa ngerongo uzao de bandi ya mapolitisien wangazija ikao walio tayari wabaki harmazi nongo zino dengo mana ngerijoma ngobo walio kwa saa rohambi yau kama msifanye malaba handaliru ngere adresse ombeliza munyibaraka ruhambi yau kama munyibaraka ukabano tijile 2018 jimade 2019 wakati wa azalia akoja arenge zinongozino ashaje sharia shino mwende hamazi hele hizo banda mharamba sharia shino kamchi sabe mwende basi mwahaida jawabu laju gwanzima damfanya nini leo tsanyu mja kamsa sharia shino ngomenda tena wasingelelewa maana mkomora rongomba uka aremambilio abenze na wasikana jo rongeze mwenye baraka maana ngorejomba au mruna hikma na wasafi halis benge rejomba aremambilio abenze urumya hada gwanzima ujao tsaungu jahoje mahauno tena arungondo wasingelelewa falsafa yao maana maopoza wakweli walioko morobano wao watawa wabaki wafungwa wao tuopoza ngerele wangu tauhalalishe zipote zino ngota wenge tete ishitwa au casquette ya opposition ndo halalishe zino ngozino ngobano no mahatiji wangabira ngusu kuwazali aliona gouvernement yabo karaparo kia walizacho au chwa je agona aswali au wafungwa na ufungwa je wasalia na wasalia watawa walizao na watawa pia wasikosinti jubano maana wangu wale mapoza wakubali uomba wa kweli be wao banda waremo igwanzima mahawahada ujatsena cette fois-ci ngotsaho ngoyelo ngomba butoko gwanzima tena ngoyelo très bien butoko gwanzima tena be ino strategie au kangotsa halalishe zivote zino basi ngeremwambia onia ukanamedi maana nikakuluka opposition wa kweli uduste hiu utsahau sharia shatu shirigeshile shaka kwa ju halalisha shino na mumlishe waya tahande ande mikawa he areme gonzima he mikawa he zuri ko serma bieni iwananya tu ma politicien wangazija ikao nusu wanyorenga shino shamwali mushfanya maru wasde karaelewa wasde karasoma na zilikulma soma de rasoma na kakula hizo mabila libiri kabisa sta ustaarabu kamsika wa mwaliku wangazija mlona wakasi ujua kabisa ustaarabu mausoma ho karausoma dengo mtsahao muelewe ya kamba ngerudingoni toujours kulele bano jore mazu ndovi na obinga na udaho basi ndatu mwalira nge mandrovi ndatu marana nge marangu izo yo karsi hambia ba wangazija pia meshele ngirhambia de wangazija waelewao walina siasa ino abasa ino wahalalisha uzinongozino beti wangazija pia uangazija nuho au mwali huno au nzono pia ngirna wajama zatu pia ngirna wajama zatu ngazija jelo ngajalo wajama zatu huno wabasi karsi rongozo wangazija pia hotile bano sekliu ngirongoza di wano halalisha zibote zino watsahao namna yako halalisha zibote zino wabingo kaskete wa opposant wala kwa opposant wasi jeune conscient wa mwali wanrumu rijirongowe rahadisi na wanyatu wa mwali wa komor pe wa mwali hasotan ijo kiribu bwe wala nyatu wangazija wafanye block yori fikiri ijo kiribu bwe wala mashababi ya nzuani wafikiri wabue wafanye block yori fikiri
benger ndao mbio na zahatu wasomwali isukuyo ufikiriwa mango vote isukuyo wasingerifanya bloka mwe mijiatu usijirizi vote hizo kasi na kodu serikali watsovinga zibundukizao na makesi yao wada hensi vanu watsahau basi karnada mwa makesi yao bemi jini hatu ritiez bloku zatu ya ukakabsi za penetru muda vote izo karnada jua rizifanye nehekai mashababi ya mwali karahima wanubo juzi wahima wakaparana makadri ya mwali akaparana hule rongo la habi hule haufikiria sasa hivu mwa wabasa ino banu izo lezino ngomengono wakazifikiri au wazifikiri hu done kama wahensi ni kangu mwaonao ni kangu mwangali yao wao ndu ikao deja waruma hata walemewa wako unashinda fano ngozo nikakwa sina damu bitsi na damu bitsi yo de wasi mashababi ya leo wabo kwezi shababi mwali uyelomba ingebidu hifadhi ujihifadhi wawe shababi mkomori uyelomba maisha yano kelirenshiwa basa inomba kasi wa komori ko wasienshi kabisa mtu afikiri maisha banu abasa ino abasa ino ntino ifanisha ba ufikiri mauti ngei haraka na ufikiri maisha babu rielomba undo wakati wa wasuhima mkomora haujimlifu au rije mwali hasotani undo wakati wasuhima rirongowe karibenze zinongozino undo wakati wasuhima rijihabi amba he ne kaka yafa kalishuta pala na ribauhe biwanu wao kwa ribingia kabisa tamra ribingia haira mwansino maundo ngozilo zeshu maishari yeshu kumura basa ino basi wanakuwa silifikiria ritsari wafikiria upara kila nsoli mandamu abasana mkomora aile yonge nziro rana ufa ngubanu wajibu wa hemi na zino jipulisi wafe hai maisha kele aliyo abasa ino maana madhomana wajihambia amba madhomana kwa wasifikiria nsino basi kweli shababi irijuomba wasi de madhomana ya meso wasi la visho sinenge inongozine kamba risomeleo iziketi son hatu meso rejerumen sino ngerjifikiria windini ngerjifikiria windini shababi ya ukardongo tulwa ngwere gogorwa vira huno usivira huno wasira hikubali dongo trene hatu namna yo dans la boue. Il n'est pas question wakati uja shababi mwali nsini wasnela bishuri kombo we nsini wasnela bishuri kombo we bele heka karsi wona bashila bishuri kombo we abuka sina mana rienshi basi wakati uja wananyangu wa mwali mashababi na wasingeli nhira unyama les jeunes conscients wa mwali ngerimira irijer hadisi na wanyu irieleze izifikira zatu tuliona zola wana isiasa ino isiasa ya rabu maneno ya rabu na elections ziruwabo za haramu beti za halal hawakati urjoba sharia shino shirubilo sho hanguvu bekarsi ngerimwambia yoni mashababi riparani tena ritongia mijini hanyu na ufasa civilisation ritongia mijini hanyu na mtahani rike moja rielewe ya ukamba neheka wasilo ngerila tsao zinongozino wasidira umwa betsedi wao wedeja wao ngozao za hisa wasidira umwa basi narbauhe sidira tula mobotsi bongo treni wa toujours ngohibu shababi abasa ino habla rutorenga hazini turongo hazini nchovura hundu wakati kula mra habla rutorenga hazini nensingami wasiter jingami zao betsede wale watende wala shangulia wale kwa shatana ngwa tsahao ngwarivura pasare kubara hina bele karko haraya
zino zo change wasi kasitara ni nguvu maana kasitara na mndu kasitara ni nguvu maana kasitara paso makesi kasitara ni nguvu wala kasitara na mndu na bunduki wasi debalo sirlio ngeri wa ukarike rifanye bloco mwa imediato zirivoti sukuyo ngo vote wasi mali bande fanye il morte kwa simra jo bouger bra sender il kubere haraba kwa sababu tuna vote bila paso makesi yayo bila wana na wandu sensibiliser wanyatu na habia kama watende ya walio fikira moja na wasi ama ngiri moja na wao achao ngiri moja na wao derike moja na wao hakweli wasirabi rabu maana jambo bujara waona wakarma bunjulelo bojuzi ama kwasta yar bujiri vote harmashi shamwali wakatuno deja rono treno ma serikali deja wafungusi kontraza ma serikali bojuzi na leo kama deja warengwa on wazima na zankili zao tendo wasile onga herjo jorongo labda le borta hao hazi labda le borfikiri utijinrini bewa deja o ya hao maisha deja ya wahalata ya koma toujours ngo bale toujours adonga force sur shiro shashuka monti parce que stayar karista yar fuma karista yar mashababi ya mwali au rungu mashababi ya komor no asir jovenza ikao iki amangu wananyatu angazija mashababi zinongo zino fikira ino kenayo achao rijovenza ikao kwa wananyatu nzuani wananyatu ifikira no kenayo ankoro usijiri vote mahauno karsa vote waskarta vote muhimu bora to rongo mangerongo zihise rana joji tia mankodo na walanger joto junongo de weyo yu ata hato bolwa kairi arenge to abe mru nersingi ya mankodo singa mamimani izo sijiri neso sojiri tena deja mais sondage horuno sondage bojana la tola mano ya kama deja le président en exercice deja ngi en tête à mon sondage peut-être que je suis venu habi mais déjà ouais tout le monde sondage ngi en tête ibano deja ngi na 50 combien de pourcent no nyango ngwa 38 na 20 shuka wabasi deja ngi elewa amba umboti mboti wafoti do joke bana parce que mda mkiri mjitia mamboti wo rielo aba kam tsuka mango mkiri mtia mamboti wo rielo tout simplement amba ngumtsahau muhalalisha zibotezino iyo de marongo hamara mso karno kamdile mara tudongo jamana rongo ngo zinu rango leo tibula fursa ngolo ni zirongo na nyangu tudongo ne giama na rongo ngo zinu tena na zingine jo rulo fikira rujongo zirongoa kima rufumbuani hamara msorongo wao ya ukakula kandida au kandidati aeleomba shino shahe ngibidwa shifadhi aeleomba ishiswa shino ngebidu handani de wayatamula rabishwa shifadhi akeravi aretire candidature yahe ajapare mashababi walio konsiana zinongo zino ilifanya bloku wa mweme mjimijiatu usike voti izo de tsahau kinyume ya hizo neka ngabo kandida aile wao yauka ngebaki na candidature yahe ailiomba yu atashoda jogolo bengere liomba wabo hiyo ngemoja na ngetayari na imwali shuke munsi ngetayari zinongo zino zifanyishie kasi benza mwali maana ikakubenza mwali kwa judungwa sharia shino shitashulo onyo sahao shino kasi sahawashi ngetare gama sharia 2011 2001 beka sare gama mbotu wa sharia kao shi rifungwa sho hangufu kasi shila habange shilo habi au shila habi abo kwezi ngelo loma kapsi voti bengeni loma zino nomination des ziki basi nomination wanyumjomba kamna upara rilo mno halalishi neka kweli ngomtayari muhifadhi shusha mwali na mlishe na mletresi kama tuzanyu kutoka moja na pia mwalishe wao watahao rilo moja na serikali hiyo ngelo moja na wao umuhimu watu imashababi
ndo sensibiliser la kenkonyo moja fikira lola na mashababi mashashi beba nuruzulongo wa deja mashababi wenji wa avale fikira yoka kasta yari jirivoti mwali karista yari jirivoti mwali mbosengo bando ilo bana mangerongo bazino si ngwarungomba wamemndo asia ala ngamrongo siasa wamtsimndo siasa la misronga siasa tsonga siasa mra ilo wenro na sikomate riziro wao wamtsimndo siasa wala mtsabia mranda vote mru utirano milio wamtsifanya siasa wala tsamba mranda vote mru utirano milio bengeri daily au shiswa shamwali shino chipar haki yayo regeze sharaka rasho raka na shobano kula shiswa chipar haki yayo waka autonomia kweli babu skimboti wa autonomie wala kabsina mana leo na bia gouverneur leo bana basangi fanyo ndini bokata wewe waida rongoa amba bila ya president de l'union wapo yatakasna yoka yatakasna mana zo decido ujuju zishu kuba basi ngo zihisa abo ko autonomie babo kabso autonomie amazo ngo izo ama sharia shulu basa ino bana basi silane ndini tijirongola ndini tolo koromioni huno longo gogorwa wala sikarna jo karse ile wa ndini gogorwa hao ngerna zankili zatu riso mumardo batu wado so mesa be riso marde wao ngerna ke zankili zatu ngeson hatu ngerfikiri umarde wao ndo ndiri kiriu turbo dogo gogorwa tunamna yora ikubali katika mjili maana ndi bara hada re-exposé zungo zino mkini butobu hamnyangu tena ajarongowe beti leo au wamitina njoma njonongowe beti leo tujanzungo ngo zino kala karakarazi yarangulo swali sa uzurongowa karibenze mwaliba jirivote muhaunu karisa mwaliba jirivote karisaha rielewe très bien mana ngo wandu warongo wao ya kamba waminjo dote de bureau de vote beti de vote de gouverneur afenga na manene ko non voter yo ka satana mana ngo nguda hinti mtu foto tu basi luko abla fanya jao basi ka satana mana donc yo ka satana mana rende ama bureau de vote izo rabuzi mana deja ngerujoso joka ngerujoso za hinti lo deja afanye kama on a déjà décrété ça autola mbole atolo ila atolo ila ngia ngile lo kama isinongo wano kula liona madutu mtiti na wasupso kama nge dégagelo ni mtsaho ndi mweli wendi nsena komori umtsamwele ndi no mwali kapsta nongo iteke feba lillahi wa rasul basi haukaza kifu mirongozi yano ya leo ngerisha didiao na mwambianyo mwali ama mkeravi maana ngerijua mwali unielewa nekangu mtsahawa nyufanya o mwali riwo no suku mkodai iturnantianyu muipare turiane muipara wala bisha libutsinziro hobe buri ipara mari ko itsasku yu na munga mwambio lamba mashababi menji wakashuku abi harmazi mabareni imara para tedi wali wakotangule wasiridungu eshuku munsi kinyume yazo neka crash kwa mashababi wabo refu ulaska tsara de ramana na wangu rielewe très bien wala ka tsara rashna na wangu rielewe très bien karjo bendamra de yamru karjo bendamra sukuma mru beri eleze de namna de falsafa tu wasirifikriu ifalsafa de no mrasna voti mraja sukumraja ambilo wale wangu wade yao wale wafanjuzo kasikasi saha ifalsafa tu moja karitsa havoti mwali karitsa havoti mwali karitsa za nguvu maana ni kama kesi abiwa karnao ya menyo na karnao ida be falsafa de ukamba karitsa wangu waenda ndo wavotezi karitsa vote bajiri mwali na sio benza mizisi wasaba kwa nyatu wafikiri nongozo wa sensi yani kararongo amba inongozo sojiri au kazina ujiri dali muhimu iwenji ni hatu tusifanya
na wasocializie wao wasidi wa vote kula ile wao aturudunga kula kasi elewa hizo zahi karash da ring berto ilomba wide kina afosu nsino shuke monsi kula skura hima ngerona maisha kile ajiriu kula skuma rahima ngerona izi intike liyo ya afonsi hao shuka monsi kila ntole ya karal 70 absai doubleha kila skari ya karal 80 abasai doubleha kile angalo ataonana na buzika soni hana sikuzaona na mashaka serikali ndini kafikiria wanadamu imaranya yao na mnabe serikali yo debi kula serikali kao kasifikira yo serikali ya peu basi bano ngotsede uka ya kwamba tulwa cravate ngeliwa mapesa menshi tulwa cravate ngengoma gara haitembea huno ujulunga mla ministri waziri za hiko mababu uside bana sirlio boko hensula babu userve des peuples belika kusifikiria people kusifikiria maraia wabungu na nwendeni swafi ya mwintini babu na mnabe kweli serikali hivi tashuloi aripa revote ilama period ya election be wana zoni sawa wabaya taleo ngama greve na mnabe serikali yone mara mafundi ngwa daha kio kwa sibolwazo serikali yode hivi ngere period ya vote ngwa tashowa vote wangu wao be wana zoni wa greve mafundi ya greve wata hautai haki yao kwa sibolwazo wango fikru serikali yongo fikru nongo ya ukantino change on remarque de on fikru nongo ya ukantino change jamais wauza hawa tufanya ngo jafa ngo nzima yao ni kama fundi mgreve kama greve il s'en fout carrément mwanazoni ngo msoma kama msoma il s'en fout wao ngo soma mama privé de wakati mweka mono zinti zako edi wakati mardo ulama period ya watahawa na ndini election kula kashakiri shoro ngo haraka serikali wa shirengele depare jua vote wa votewe mais kinyume yo mafundi ya greve comme ça tâche bougeo ça fait déjà presque un mois on a zone kasi soma mafundi ya greve ngo daki au kwa sibola akizao ça fout je réfléchis des arts aux illustrations how à la fin ngo mulamba uko liyo wao fikiri nsi ala kuli ala mfikiri to wao uko lo fikiri nsi jamais wao kwa fikiri nsi wao kwa fikiri des arts aux illustrations how donc na dongo je fikiria wasne kama sikasi fikiriwa basi sikensi tu longo ro wasna kubara rarilo wasike lope ngo zojiri baba bayu goge joke nzima tena kama sasa ngine hapo goge joke nzima basi mwenye baraka kweli ngojo hapo sikia hada ujore ule mensoma mengoni ulale huko ya usoni sikia bibi bado ngojo tena mrudi wa ile ngojo hapo tola ile lele ai sirifanyi magedesa ngiri luombo ngodo hala rishenongo usibike kaskete opposant ole kina lo mai regime kubali ngozo mwenye baraka na wasali ya mtia makanda ya president waide kina mlema ngozo muzikubali huu msibike kaskete za opposant na opposition bano na mwende mkubali mai regime ngo mitsahao ngombenza zirongo ngomtayari maana opposant wako wafungwa wasalia wa ule wasalia wangu wata wangahe wande zao kwa siku murwano wale mapoza kweli wabaki ai oyumliwa ngurabia urabu nambie kikingo jarabi ndile leo safu jarabi ndini wabaka ma regime ata pendant 5 ans waserve regime 5 ans waserve regime kiki alors himo jodongo jilaba ari ngo opposant baki sekondi na match ukoma ujila bari ngola ojoka oposa kiki kuja fenda ba pendant 5 ans wakama regime aruma wakofu kwa sinu kwa ifanya bano hamansino belongo kuja fenda ba no bari ngo ujura bari ngo oposi ngo ode kana ngo bingo kaskete oposa kaskete oposa haba utola utola ne regime uje halalisha vote zino rastano ngangina bano utola mai regime ujualisha vote zino
ujabo juzu ko jorla be mwalivana ndini system zalishwa pale zolao ikilula salisa usifanya pale azalia zomba kasi sifanya arenga bizan GPS bele anga sija asilisha pale zolao ujila baba na ulia manga yeso shamati jirini yeso nga sigamia tu pale wauka hadi kwa paro jamali c'est la première fois pendant 5 ans ya renywa kanayo na biso finungo ifikiri undini pendant 5 ans ya renywa kanayo wa jamali vano amandino ministeriel ta kula siku ko javano ukozona zile ukamoja na wao ukozona leo ujongo zingano ulia ambali zingemea malingo anga mijongo zingemea tu pale kiki quand même waslama rango kweli besena mne muhalasi waslama rango kweli mwali besena mne muhalasi usifanye daba kiki muhalasi meme muhalasi sa rielewa très bien mangurumio ngongo na casquette ya opposant ya ndabu ile hawalalisha vote zino kastaranga ngine kiki karadi sirifasa sinema bana bengeri ile opes ngo zino donc nambaki na wanyuma kubali mfanya vote wasirabaki ngerifanya block kama mijiatu wala karna wana namnu wala kashana namnu amkera karsi wana namnu wala kashana namnu bengeri ngirumio zankilizat na hikma tu sensibiliser wanadamu hakweli hawenji ataondoa sana voti ile ndio fikra wasila nayo ngeri sensibiliser wao hakweli hawenji ile fikra watu nayo donc ngeri amkazima kalma wangu na mwabiani amjozila maiso na banda meso silongwa ngo zangu zuma tada tana mu tada tana mu kabisa tambu na mtu shona bati mde yote de Malaysia yangu wala de Malaysia tu na bona raso miswayo be kinyume mwana sorongwa zangina wandu wa regime ino tujarongwa zangina meso wa mtsiria na zo jorongoa si Syria na izo mndwa jondongolia tazirongoa ya mtidongoria mana ngirjuo ya ukamba ni kade jango mtahao watahao wandu wawarenge wafunge infraction libavu yoka yorongolwa yorongandini yorongol tijindini yoro tatibala imoke longorumilo ne kade jango ataro wafunga ko spara wafunga yorongolandini tijindini à l'ordre public tiro tibala ta imoke longorumilo abaga si joma ngenaga joma ro chodi zo durun si jibande wani beti de sidi maranya de wani mana ni kabisa munga sharia basi gerkaza wao na mwabiani au kamba alitoregea bana marangina tena ejeri mlalikeni mabunjulo kartu yafanya na uyafanya umijini hani utongia na usensibilizeni na uhambiani na ngusha babu ngushe na ngume rawa matu tena rohambi risedera voti risedera voti trouble à l'ordre public deyo marhaba fundong Jamal yole façon kune kan gwatare ngam ka ko spara zaro ngamru yole yawo wo tendeza deyo trouble à l'ordre public bas kwezi i trouble ya nyo ngeri jomba ni dem joiti ndi mutiyawo mayani kamsi dunga sharia wandi kamsi dunga sharia wandi fanya zamu msahao karsiria wala waskarsiria mashababi rurungwa runguzino ngerta yar nakakula zoka fema lillahi kuno pia geribira unanzia ekati lione de meso ngerta yar kuno pia kapsimbu kasibira kasi abaki hunu eternellement de kula mru ali ajabana tolawa meso kula mru ajabana meso tolawa iyo asikasi karsi ria ya ukamba mrato fanywa itoka uyonsi makalima yangi wao ya ikalawa wala karna jwa demu wasir ngirepeto karna jwa de yemu marhaba mana nyangu Ramadhani ubishi ukomu amsizila za mzaha mashababi yashuka wao nongo zikomo mashababi rashuka tena nongo zikomo wao kweli rashuka tera waonese ambantino nge ya hatu na wao bentinsi ya haweke nsino nge ya hatu na wao bentinsi ya haweke yoni namna nsino jigauha deli karwalishi wa batu wajomba hatu warenge banza na zinongo zino wasidongo tezo boli mashababi dongo tezo boli ala kulika meme
ala kuli quand même en tout cas c'est de wasi déjà la rengar bazalino na ubena speaker zino c'est le jugawa barakabili bano kabili barakabili bano kabili falsafa de uyo ya kasi bujuha mpakani paka mojange fo wasna wani donc atababu rahema onye murdungao na mjomdunga belibelu ho ngirimbushirani ukumwema rimbushireni khairna baraka maloni hanyu na mwambeni mke mmoja na wasi mdongori tiashime na zinongo zino kula alio tayari na wasi na wasikira hizo ritomsahanya mara saa tena rijeri hadisna wanyu ulawana na zinongo zino atababu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba fundu wangu weza dini sono izo wanzi hawa warto zirongoa beni belu insha Allah.